Doming mabalin amin. Pasig mo't lakid din na may papankadag iti politiko ti may baskag. Nulukatak ti Facebook ko. Angem. Ay. Sana may libak. Magagaran mo't datao ngagpadani iti update. May papankadag iti nagipila. Iti kandidatura da para iti eleksyon no may atawain. Ay. Anyan aya. Takas la nakibor abunar itan dagiti supporters dagiti nagduduma a kandidato. Saan mo't ngagsarsardeng dagiti daduma a kandidato amang padpadagas ti kalaban da. Niyak idi ngagpaison ti tao. Awanan konsensya dagiti makuna kuniber a nagtugaw iti manuna dekada. Ketita ta madanon man ti eleksyon, pabutusan da manay. Ay, delikado man ti pagilian wagkibaltang dagiti pada abutan day. Tatang, agkape kayo pa Ay, oresan ko man. Mabayag ka nga grubot ay Saan ba? Ta nakadigo sa kon? Agsukatak lang Sige. Kapik day tanta sayang mo't. Sige, tagsukatak bait tatang. Kuston to no maibos yu ta kapiyo. Itaman lang na di magas dito yung balay ni Katuganak. Tanda ka no papanan me. Kandidato man nga tanti kasinnarak na. Ano kati kasinnarak na kandidato? Ang maging ita. Jack pala masinunoo. No asino ti suportaran na para mayor. Kasigun kan ko kat kumpare na amin nida. Anyan ni Katuganak. Talaga aman nakikumpare. Tatang, nagraragsak na iti line up ni Apo Mayor Palpalato. Wine, agtutunos da amin. Uwan nga rod. Awan man lat makita a kontra kadagiti na pagsasaritaan da plataporma ti partido. Wine, kitkas jay ti rumbang. Awan, ti kontrabida. Napigsa ti grupo ni Apo Mayor, tatang. Patsek alayos to ti botos da. Napigsa ngagpaiso. Ngam narigat no agtalik da unay. Sanda nga mo no anya mo ti pampanunutan dagiti kalaban da. Uwan na ya. Nay, umay dito yung na Apo Mayor. Mga no at dapat ibagana kada kayo. Ay nasayat. Ay kasaritak man. Sige, urayinak dito yung doming. Panawang kapay. Uwan tatang. Sinabat na. Anya. Masirsirok kon. Ang mga no agambisyon mo't ti Katugangak ako mandidato itinangat nga to a pesto. Ang mga no adda pa kay naigan dahi ta iti saritaan dakin mayor. Kagtugawak na ta dito'y labi. Ay, sa pa'y makapatuglip mo't ti kinatagaan ti panaway. Ay, sos, delikado. Mga nujak malapdan ti makaridap, iti panagtugaw ko dito'y amang uray kanitatang. Ay. Ay, Maria. Agtuglepak ka talaga. Imbag ta immanamong kamutlang iti imbaga ni Mayor, Chairman Gusteng. Jakla ko makayat, panagrik na, kit sana ka may karay. Mangpilit mo ni Mayor.
Di kay matanagan. Ta biti-bitin na kayo ni Mayor. Iti pa'y lang nga ibagbaga na kayat na kayo amakadwa dito yung munisipyo. Kasta aya. Uwan, Chairman. Uray ni Engineer Golgol ahead iti Barangay Affairs Department. Kat mamati launay adi serbyo ti agsanggun yan. Kasta aya, ma'am. Uwan mo, Chairman. Iso saan nyo at tagibasitin ti bagyo nga agsanggun yan. Kabaalan nyo dayta. Bareng no dantumad lamang ibutos kada tao. Ado Sigurado nga ado ti mangibutos kada kayo. Ado mat ti gagayem yo apada yo a barangay chairman. Sa bali laeng dagiti kagawad ken dagiti gagayem yo. Dagiti pa'y kabarangayan yo. Sigurado solid nagbugsutan ti butos yo. Anyan day tapasablong, madam. Agpaiso ti bagbagak chairman. Solid nagbugsutan. No adda solid south, kas kada solid north, adamot solid nagbugsutan. Ay, anyan day tako na masulid nagbugsutan. Kaslagpay siya. Ay sus, agpaiso launay chairman. Manamnama ti panangabak yo, gaputa solid to ti butos yo. Anya, ni Tatang, kumandidato para sanggunyan? Wen, makiline up ka no ken Mayor Palpalatok. Ala ni Tatang. Palubusan nga tama ni Nanang. Daytan, agay-ayat nga rod ni Nanang taaggibos ang term na. Ibagbaga ng agretiro matlangan ni Tata. Dayta nga rod kay. Kaakambisyon mat Gundaway nan Tani Mayor mismong tinangalukoy kan kwa na. Ngam na tay ko namon, Rosa. Nagulgulo lakad nga roden ti serken na. Anyamatan ni Tatang. Imanugot na dagaws. Jak pa'y nakasarita ni Tatang maipapan iti dayta. Naibaga na lang amin edi adda kami iti barangay hall kat. Kasta? Uy, paawid kami pa'y kat din Iso asaan ako na naadaan iti gundawi nag-comment. Imbag ata di ka nag-comment. Narigat nag-comment ka dagos dom. Amamumatan ni Tatang. Un nga rod. Dahil tamot tinapanunot ko. Masigurado ka sana palubusan ni Nanang. Ay, oray pa'y no di na palubusan. Tapanagkunakit nagwunmutin ni Tatang. Ay, anyan ni Tatang. Di naman laimbagamat ngayon muna kada tayo kada Nanang. Binukudan na ang tinagdesisyon. Nga rod Sana pa nagreklamo. Ngamnadan tuman problema, nang runa no maipapanton iti salon at na, san matla nga isunto ti marigatan kahit maperwisyo tayo ito amin. Adda amin ditan Ang pwera ko maamapasamak ti kasta. Ay, puwera talaga tom. Uray kasano ti rigat ako nada. Basta awan nagsaksakit, Rosa. Unmay. Ay, napo. Idaday mapo. Naimbagla ko mano sa andapay a senior citizen. May sapay dayta. Aguray ka man, Dom. Anya nga minti napasamak iti ipapan nyo iji ilay. Pwede mo man lang na amuan adagos ti maipapan iti dayta, Inayaban nga rod ni Mayor iti opisina na. Duwadala ang nagsarita. Ay, Anya lakit tin aya ni Tatang. Itaypay anak katurog ni Rosa. Sa anak pa makatugtuglag. Awan matmud kong agsurat. Masadutak pa hindi ang mangisagana iti laptop ko. Mapanak mo iti kwarto. Pagidaaklatan.
nakaturog ak tumat lang. Ay, wan gayam. Adda malagip ko. Kumusta nga tanda katugangak? Mayat nga taninanang iti panagkandidato ni tatang para sanggunyan. Saan da nga ta pagrikyaran dayay? Kasla makikita kung ti panang mula-mulagat ni katugangak asuping amang upay kan tatang gusteng. Ang mga nuuray la itugkik nan di tamudo na itituktok ni tatang gusteng. Ander ngamin kat ni nanang suping ni tatang. Nang runa no adda kayat na. Isarak to daw ti kwartume. Amangan no adda sumrek adi makita no makaturog ak meteng. Sapay ko mata sa anak ngagtagtagayin na pita. Taamangan no mabangong o takit di man. May sakto na sanggo ni ang bayan. Agupisina akto ni munisipyo. Ay. Anya na nagtairak to no kanayo nakto na nakaporma. Ngem. Kasano nga ta. No da akto ni ti opisina. Ay. Madi sana napinta sa kitain. Nakakalugong akto iti opisinak. Opisinak kung kunak meeting. Ngem sa nadakes no pumayso nga agopisinak tumutay ni munisipyo. No iti barangay hall. Ayos laeng nga oray jak idis-dis so ti kalugong ko. Tanyaman nga oras. Katrumwarak ngagpagnapag na iti kalsada wino iti barangay garden. Yan. Nay, ada ka pa'y matlagayan dito yung kwarto lakay. Kung naklanunapan ka na di barangay hall. Madamdaman ton. Ada mo tinigay ni Dumi. Ako, Rayka. Anyat aramidam. Awan, daya. Di ka man. Na. Di ko namjak amaw. Itay pahaya pusipos dita sango ti sarming ti aparadaw. Pasaray ag kalugong ka. Sa inton kan ikatem sa kaman ag sarmingay. Sinirsirip nakgayam. Wan, jak ingagara. Sumre ka kumaitayan ta nakalukat nga ruti kwarto ta. Taalaag dangiti namorngan ta aglabaak nga raon. Nadlaw ko. Adda ka pa'y lagaam ditoy. Iso nagsarimada nga Kay? sinirsirip ka na. Sinirsirip na ka? Wan, kapilitan. Apay, anyala unay ti sarsarmingam. Tuy bagi ka. Anya kuma. Ay, apaw. Na. Aggantil ka man nga tanalaklakayan. Ngala, ituloy mo ti agposisyon dita sango ti sarming. Teruar kong dagiti labaak. Nasaysayan pa. Ita kumantakpay. Ay. Abo ka dita. Ay. Yan ni Suping. Sinirsirip na kiti. Impapas na tinangkit kita iti kinataer ko. Tumlawak kagawad Dumay. No. Apay kagawad lalpuot. Anya ti madlaw mo. Ni man chairman, masansan amala daw nga umay dito'y barangay hall. Apo, sa kalayon ti pagwapo na siga. Si Goodmat nagpagpagwapo ni chairman. Ngem sa bala ita. Kanayon pa yun nakapulaw. Wenno saan, naka-long sleeve pa Nay. Adumat ti madlaw mo kin ni chairman. Talaga nga daw. Amokong! Ha? Nay, anya ti mo mo? Agsansana yun nga agsanggunyan. Uwain. Mabalin na kasta.
In-line up ngamin ni Apo Mayor. Naipakamakam a kandidato para sanggunyan. Uwan, apaw! Sanggunyan ton ni Chairman. No, ato ti mailawan mangi botos kunam. Anay, anya katamailaw-anan ako namon kagawad. No solid nagbugsutan, akaraman dagiti gagayam, kan makamamuking kuana ti mangi botos, ay katswak mat Namnamaem ang mga bak ni chairman. Wan kagawad, dakkel tinamnama na. Ibagbagakaw, mga bak asang gunyan ni Chairman. Ang mga noag number 1 pa kidi Resos, saan tayo amang namnamalaunay, kagawad? Amangan no mapaulaeng. Sana dakas tagarapa panak ko. Abay, di mo kayat aya amay santo mo na mararay masanggunian to'y amam anataer. Apaw? Namnamain yun ang mga bagkay to. Natural. May mayat medlano positive minded na tao. Nagkan-kandidato akpay lang around. No, di pan nakaabak kumudlang di pampanunuta kalaman. Sa bagay, ngam di yung sobraan. Kababain. Wunmut. Sanak mo't akas kadagiti na duma dita apalawas. Di kay masasair no kastoy apal palagi panda kayo tatang. May mayata na da kami ti mang dilaw kada kayo ngam ti sabali. Nalawin, wun tumanin. Makita yung matdagiti da duma a kandidato dita. At dadagiti ibagbagada nga ambisyoso. Dagitay saan ka no akwalipikado tapagaam mo kanumat nga awan unay ti kapadasan da iti na nga to atakam. Kas kanya, kasjay. Ingem puno mat kiday. Ingem anyang arud ngay, karbengan da dita. Ay puno, nagambisyonak mo tanak ko. Ngem sa anak akas kadagiti daduma dita. Ayun Basta saan kayo agbalew, oras sa dino pa'y tipakadanunan nyo. Unmat. Danag yun na ya. Ungayam. Ibagam to kinidomeng. Asana ka palang Gwadwen. Ang mukat nga iso timay sa mga ibagbagang ambisyoso aki asawam. Ha? Ambisyoso akag paisaw. Ngem pagsayatan ti kakailyak ti makagapaw. Anya Jekino namrusa. Ekwa, nangagko itay bigat indungdung aw ti asawa ti malamlamayan. Apay anyat indungdung aw na aya. Masayangan iti butos ti asawa na tanaungkel kanon adina na uray ti eleksyon. Aniya? Day jay, agdungdung aw manan. Hintay wag kang nagnanang. Parang ulitin na din dungdung aw na itay bigat. Aniya? Umay kayo, nanang. Kayat ko amang ngagyo mismo ti panagdung aw day jay nagminatay. Tita, agtugaw tayo dito yin. Uy, dayta ka din nakatakder iti sangot ti lungon ti asawa ti natay, Rosa. Wala nang, agdung aw lakit di manan dayta. Tingkan nyo Tapiyog akapungpungan ko aya. Sayang pa'y tibutos mo apangabakan to. Jay idolom a kandidato. Tabiyog tinagan day tanatay. Apay akas na titong aw na ngay. Magtingig kayo lata. Una yan. Kinun ko na miday nga ikampanyam to. Day jay akong parem. Tingkan nyo na. Anya paitan, tanatahikan! Ay, susapaw. Di mo
Umainora yan. Tauray na ikampanyang bay kumaman. Nagdapay lang idong aw na, Rosa. Nga, ninsamot tatangot ibagbaga na a kandidato. Ang tingig kayo lata, nanay. Apo Diyos. Tabyog! Tabyong. Alala, aglos bisan. Sumabak na yung pag-drive nga outstanding. Gusto di ibagbaga na. Ni tatangot ibagbaga na, Rosa. Mapantaan, Dumay. Tatang. Anyang hay. Ag kandidato kayo mata para sang gunyan. Anyat kunam. Ha? Ay, ko. Agawid tayong kunak, tatang. Dong, apay day chay. Jay? Itay rekap ko jay tawa ti kusina. Kasla daki din. Mangikaw kawid. Anya? Ay, Anya tawa? di sumango iti likod. Ti akin laod. Apay nga katawa ka. Talaga nga adda mangigawid no irikip dayjay. Nang runa no kastoy arabi eh. Anya? Adda aggigyan dita balite dita likod ti kusina. Anya? Ay di ka man magbabutang dong. Saan man? Gayim ko dayjay, Rosa. Ang mga no kaya't naman ti makigayim ken ka. Ay gusto. Mabot-butagak lang nga roten. Mangsutil ka pa ilang. Ay, puwera nga, Rosa. Anya ka kadi. Malawan, saan ka nasutilan? Ang, seriously speaking... Ay, sardangan na kung saan. Ha? Sige. Saanin? Doon bigatin nga ituloy ko dagi dyan inawak. Ang gamno kaya mo ako, tangay ko na nga dagayem mo nga gigan iti balite. Ay, si Kanti mapan manginaw ka dagi dyan nga nanta. Malawan. Inak ituloy dyan inawam. Sige, tayo. Ay, dong, Apay, duwa ta mapan iti kusina ha. nay. Kunak man no siya kundi mapanagin na. Ay, kaduang ka na. Buto nga titi kwarto. Anya? Saan ka matkat amaan ano dito? Ay, basta. Duwa ta mapan iti kusina. Uray siyak mo ilahang taginaw. Ay, anyan titakrot mo. Nataktakrot ka pa Ngalawanin. Tapno awan ti riri. Ang nasaysaya at no inton bigatan ti panaginaw. Agid da kakit din ta maturog tan. Itay pay anar na kan ni Rosa. Imbag ta makaturturog akmet. Ay, jaklakat maiwaksin di imbaga na. Nga adda nang igawid itirikap kitawa. Rabak ko lang at di imbaga nga adda agigyan di tabalite itilikod ti balay. Anya nga ta. No agpaiso nga adda agigyan di ta. No adda. Anya nga ta akita tinabiyag. Sapay ko nga. Ta saan apumudno dyan baga ka. Sapay ko nga. Itala at ang hadak mananday ta abalite.
Nakataytayagan. Kan nagrukbos dagiti sangana. Nakapuspuskol dagiti bulong da. Mabalin asaan ang makita ti asino man nga umuli dita. Nang runa nurantada ti agdamag. Nagadumanan, tinaragrag abulong dagiti mo yung. Oh, imbag lang at na pagwatwata mabigbigat ah. Ngam jak masango ti agkaraid. Nakapuspos ko tumanan ta dagiti awara dito arubayan. Sa bagay, Apay tangat-tangadam day tabalite. nagpuskol dagita bulong da niya. Saan ang makita ti aglimlimbang dita. Ay, aday ta ka manan. Pera nga, Rosa. Mabalin ang naglimbangan ti wanted dita. Ay, wala niya. Saan a wanted ti adda dita, Rosa? Anya nga raw. Kuha. Gayem ko ti adda dita. Ay, anya? Gayem mo ti ada dita? Paulugan man nga raw. Anya? Amangan no agbabawi ka. Saan ka mabutang, takadua ka. Gayem mo matakunam. Di, saan nakman anoin? Sige man nga raw. Paulugan man nga raw. Amangan no agnervyos ka. Saan yun? Bulaw mula dayta. Aging tuturod kakit dia. Kasta ti mo. Sige, takaraida kung dagitag ka iwara abulbulong. Wala. Aglisi ka di tatan umatipukpuk di tapo. Anya nga tangag paiso no adda agigyan dita. Ay, nagkaraw day ta sangoy ti batog ko. Ay sos, pudnon sakit di timbagak. Ket iti sabali manen aparang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagaynap. Isagot mi kada kayo ti istorya na pauluan. Kapre Powers! Dito'y drama tayo, Doming mabalin amin. Dom, apay day chay. Jay? Itairikap ko jay tawa ti kusina. Kasla daki din. Mangikaw gawid. Anya? Ay, Anya atawa? gisumango iti likod. Ti akin laod. Apay nga katawa ka. Talaga nga adda mangigawid no irikip day jay. Nang runa no kastoy arabi eh. Anya? Adda agigyan dita balite dita likod ti kusina. Anya? Ay di ka man magbabutang Dom. Saan man? Gayim ko day jay, Rosa. Ang mga no kaya't naman ti makigayim ken ka. Ay, huston. Mabot-butagak lang nga roten. Mangsutil ka pa ilang. Pwera nga, Rosa. Anya ka kadi. Malawan, saan ka nasutilan? Ang seriously speaking... Ay, sardangan na kung saan. Ha? Sige. Saanin? Intun bigatin nga ituloy ko dagi dyan inawak. Ang gamno kaya mo aka... Tangay ko na nga dagayem mo nga gigan iti balite. Ay, si Kanti mapan manginaw ka dagi dyan nga nanta. Malawan. Inak ituloy dyan inawam. Sige, tayo. Ay, Dom. Apay? Dua ta mapan iti kusina. Kunak man no siya kundi mapanaginaw. Ay, kaduang ka na. Buto nga titi kwarto. Anya? Saan ka matkat amaan ano dito? Ay, basta. Dua ta mapan iti kusina. Uray siyak mo ilahang taginaw. Ay, anyan titakrot mo. Natatakrot ka pa'y Ngalawanin. Tapno awan ti riri. Ang nasaysaya at no intun bigatan ti panaginaw. Agidda kakit din ta maturog tan.
itay pay anarnakan ni Rosa. Imbag ta makaturturog akmet. Ay, jaklakat maiwaksin di imbagana. Nga adda nang igawid itirikap kitawa. Rabak ko lang at dyan bagak nga adda agigyan di tabalite itilikod ti balay. Anya nga ta, no agpaiso nga adda agigyan di ta. No adda, anya nga ta akita tinabiyag. Sapay ko nga, ta saan na pumudno dyan bagak. Sapay ko nga. Itala at ang hadak mananday ta abalite. Nakataytayagan, kan nagrukbos dagiti sangana. Nakapuspuskol dagiti bulong da. Mabalin asaan ang makita ti asino man nga umuli dita. Nang runa nurantada ti agdamag. Nagadumanan, tinaragrag abulong dagiti moyong. Imbag lang at napagwatwata mabigbigat Ngano jak masango ti agkaraid. Nakapuspos kulto manan ta dagiti awara dito arubayan. Sa bagay. Apa tangat-tangadam de tabalite. Nagpuskol dagita bulong da niya. Saan ang makita ti aglimlimbang dita. Ay, aday ka manan. Pero ang Rosa, mabalin ang naglimbangan ti wanted dita. Ay, wala niya. Saan awanted ti adda dita, Rosa? Anya nga raw? Kuha. Gayem ko ti adda dita. Ay, anya? Gayem mo ti adda dita? Paulugan man nga raw. Anya? Amangan no agbabawi ka. Saan ka mabutang, takadua ka. Gayem mo matakunam. Di, saan nakngan Sige man nga raw. Paulugan man nga raw. Amangan no agnervyos ka. Saan Bulaw mula dayta. Aging tuturod kakit di Kasta ti mo. Sige, takaraida kung dagitag ka wara abulbulong. Aglisi ka di tatan umatipukpuk ti tapo. Anya nga tangag paiso no adda agigyan dita. Nagkaraw day ta sangoy ti batog ko. Ay sos, pudnon sakit di timbagak. Pwede tabit-bityo abunang, tatang. Bang, tada ka dito sirok ti balite. Palungpungak man dayta balite. Napuskol una ti bulong na. Anya? Narigat no dumakil dayta. Isayak ti sangana. Tadi ngumato unay. Ay, kuha. Saan, tatang? Di yu palungpungan. Adda agum umog dita adi makita. Gayem ko. Anya? Ay, di ka man mangrabag di kastasi ka. Saan man? Agpeso ti imbagak, tatang. Adula, may tulungan na kiti. Ingka mga alay ti buneng mo. Tasaling singam dagiti tinag ko amapukan asa nga. Basta, mamati kayo nga adda ka predita balite, tatang. Adula, mindayta. Di nakman bulbulawan. No di kayo mamati, apay nga ron dakila at akasla adda ka butang iyo, edi mulog kayo, alaman. Ay nga adda ka buting ko.
Siyempre umulog. Umulog nga ro din. Nadardaras ti umulog ngam ti umuli. Amo ka. Agin tuturad kay laeng. Makadlawak mo't kay. Di oray man podno nga dakapreditang ibagbagam. Sana ka mabuteng. Nga ta. Agin tuturad kay laeng. Kasta ti amok. Tanya ko mati kabuteng ka. Awan mo ti rumba nga pagbut nga. Tawan mo't basol ko kadakwada ang makagapot at nudang randak. Gayim ko dagiti aggigian di tatang. Dagitagigan ko nam. Uwin. Abay, sala amay maysa ti bagbaga makapredita. Aduda. Ne. Kasla sigurado ka iti bagbagam. Ay sus. Ay kutno niya ti kunayo. Ibagak to tagpakita da kadata inton rabi ay. Anya. Sus ti kunayon sa akin mga rabraba kak tatang. Panagnekak nga adda ka predita. Ken panagnekak agayim ko ida. Alamang garod. Sige. Ngimna eh. Siguraduhin nyo saan kayo ang mabutang. Taamangan no makabatbati kayo. Ay, sana ka mabutang. Siyak pay. Sige, inton rabi. Sa anak to pala makipagronda kadagiti barangay tanod. Makisinarak tayo iti kapre di tabalite. Kituri siya ka. Tasigod mo't adwata makipagronda. Dagiti man ibagbagam a kapre ti rondaan ta. Hihihi. Saan kayo nga gronda ita? Adda agronda atanod, Rosa. Saan kami ang makipagronda kan tatang? Papanan nyo aya. Dita kami laang ayan ti balite. Hanyo taramido nyo dita. Panagnekak kan tatang nga adda kapre di tabalite. Ay, dilar aramidam dumeng. Makagura dagita no pagrekrikyaran nyo ida. Nay, saan mi mata pagrekrikyaran? Wan nga magpimpin na pilit kayon. Saan anasaya at dayta dom? Saan akayat dagita anabiyag ang mapagsarsaritaan ida dagiti tao? Makagura da. Nay, kasla damad ammo maipapan kadagiti kapre, Rosa. Si kamo lang nakangagak kadagiti ibagpagak. Ay? Maturog kan tuditan, Rosa. Di nakururayan, tanay, mapuyatan ka manayin. Nakasukat ako. Nakalagi. Ni katugangak lakit di da ito'y nag-text. Ada akon dito'y ayan ti balite. Umay kan dumeng. Nakauna pa'y gaya may. Nasiglat pa'y matlang aggaraw-garaw ti katugangak. Ang umala, para makita man, no talaga asaan ang mabutay. Makigtutulakit din to ni bagak. Polos adina namnamain, agayam kugayam, dagiti kapre. Apay, di ka kano mamate nga da kaprela kay gusteng. Makikita na kon. Ne. Awan pa nagrespeto dita kapriya. Agsaw ka. Ipigsam, daytay bagbagam. Tama nga noog sarat ang iwat mo. Kat saan ton nga agunga. No kasta di mo usaran apakisao. Pilosupon sakit dita akapre. Ayan tay kadwap. Amam, nasingpot dayday. Gayam kapre. Ipasyar na kami man kan katuganga ka gusteng. Ne, kayat mo manon tagpasyar? Uwain, angam kadwak ni katugangak nga agpasyar. Ay, agreklamo aka. Saan kayo akabaalan no dua kayo ngay pasyar ko? Di kasano? Dua kami mat amang ipasyar kada kayo. Kasta? Ay sige Mabalin? Alawat.
Nilakay ko ti mangipasyarken ni katugangam. Siyak met ti mangipasyarken ka. Sige. Tatang, Oh. ipasyar data. Agam damagan ka manayin. Kaba alam tiyag pasyar. Ay sus, datalaang. Ay unay ka na ya. Tagibas iti matlaunay ti turid kon. Alawan. Sige. Kaslaawan imbaga kon. Di nalaan mo no kasano ti panagpasyar me. Alan! Agplastar kayo nga rudan! Babot! Pagplastar mo, day talakay nga ipasyar mo! Mga no makigtutlaang. Bakit di na makigtutak? Sige, mapantayon. Dayta. Nakaplastar akon, kapre. Nagpauba ka, Domeng? Rugrugi lang dayto, itatang. Inasaya at agsakay kan ditatenged ko gayam domeng. Agderitsyo tayo ngamin iti kapintasan a lugar a nagpaspasyaran taide. Sige. Di, kastamot ti aramidak, Domeng. Dayta kapre amang ipasyar kan kati pagdamagam, tatang. Kapre, kasano ti panagkukuyog tayo ama pa ni ti bagbagayo pagpasyaran? Alagat, agplastar ka matan alakay gusteng. Dakalagunay. Natayaga, isungag sakay kan, ititenged kao. Anya? Ay, sus, por Diyos ka, kapre. Makatayab ka. Paparan tayo nga. Mapantayo iti kaulpaan. Anya? Isa pa'y, ayan nga'y daduming kanti nagsakay na pada makapre. Kunama naturod ka, ita, kumkumpas kamot lagayam iti butang. Oops! Agswag ta! Ay, mabalinsuwa ka kon. Ay. Sulutin ta, Domeng. Nugayam ti kinuna ni Domeng. Malbas ako. Ay, nakaipit ako niya, kapre. Malbas ako. Malbas ako. Napawar niya, kapre. Siyak, awan. Dito ka nga, ilakay ko, Stay. Handa bang manggag ko nagsasa. Ay, Wala ka na, tinandanin ba kawadan? Kapre, ba't natagyan lang, hoy. Babasit ang kapre. Sinurat kayo kan amak akapre babuo. Malbas ako. Paupa ka kanya. No masalak ni man kababaan iti power ko. No kasta. Sige, agpaugbaak. Ay na. Naalakan! Anya tikat mo asawan basit a kapre. Nairaman ak anagang angawa, medyo isang nga tibalite. So, syak mat! Syak mat timang didigrakan ka. Ipaamal kay tinakanganga higante akapo. Iganti kaputi na kanganga iti. Babaan mi. Saan? Dadi ko. Salbag. Naisalti ka ko dito. Nakataya ang kapo. Agkaiban. Saan? Tatang, di kayag paalon-on di takapo. Tata. Nagdakas na tagtagainap. Kapre power. Nagibalis kampay idi dagiti kapre. Hindi.
Mabalin namin. Mapana ko undong Apo, itaman pa yakas tato'y asawa. Oh, daki saya. Saan? Dumlawak lang. Sige Agodong kagaya maya. Ayun, dagasak ni Nanang. In kami di po ni Raria. Numaurnos mi di agpabalsa mo, kan gumatang itilungon, makitsinda kami kano, tatan sa pagatgatang ni Tatang. Isu Saan ka nga ro da makaawid no aldaw? Alanganin dom. Adamot adobo kan nakasaang ti rice cooker. Nakawarm day jay. Saan ang makilabman? No agawid ka amangal daw, awan parikot. Namnumangan kamutan iti karinderya iti asidag ti barangay hall. Addakan kadaytan. Ay, salbag kid Mapanak man lagan. Awan pa'y nasayat ang makita ni ti damag. Pasiga politika. Piniltak iti tunggal may sa. Yapo aya. Apom lang nga roda nakastatisis. Tayo dito. Ay, salbag ni ayat. Ti kadaksan dita katipin na tayan. Naimbag kid Tawan sapay mo ti damag may papanit ti krimen. Related iti politics. Saan mo maibaga Intun mang rugi ti kampanya makitan to. Masapul aya apadaksem ti kalaban mo tapno aglatak ka lang. Wino patayem. Un nga rod ayawan. Ad-addan ton amapan ti simpatyada iti mapadpadakas wano mapilpiltakan ako nada. Namukman ka dagita at tao. Aywan gayam. Sakba pumanaw ka adaman ibagak. May papanitan niya. May panggap mo iti politika. Saan? Olat bibi ako kadagita politiko. Ore man asino ti mga aba ko na makaruror dita. Anda kang tubot lamay ka ni ti apuyam. Anyan? Pudnomot sana Alaman. Agpapadamot lang dagita akari dito. Ikari ijay. Ngam awan agpatingga akari. Taitayab ton ti kali. Isu Nukas ti kapanunod na awan marabidak. Tikit di bagbagak ti denggam. Anya nga minday ta. Saan mo pa'y anangag ti sayang guseng ka? Anya rin ta sayang guseng? Agreklamo ni Mrs. Kudangdang. Anya reklamo na. Awan ka no ter Aramida kas presidente ti asosasyon ti senyor dito nagbugsutan. Na. Anya kumatireklamo na iti day ta. Apay kanong awan mo 21% share ti senior citizen iti barangay budget. Anya? Apay, saan mo naibaga iti meeting yo as senior? Naibagak, ngam saan ko nga mo no natulungan na no, agloko-loko lang. Naidaitan. Naibagamot kadakwada nga awanan ti 1% share ti senior iti ira. Dahita nga ro, di dan tumat kami nagdengdengag no meeting. Agsasao, damit lata iti likod. Bayam, tamilawlawag tumanain. Ngam addan sa bali awagas ita. Mangaramid kayo iti plano yo para iti sumaruno atawang. Idatagyo iti council. Kat makamu kami namang kita, nuan niya dagiti priority. Kano talaga akasapulan niyaw. Nasusurok pa yung 1% di mapankada kayo no bilang. Isu aya. Isumad. Nekat ngagpay so ti 1%. Nga mabalin adumanon mo't iti 3%. No talaga akasapulan unay dagiti may datagyo arumbeng agatangin niyaw. Kanya nga, sekretary, kumusta ti attendance tayo dito? Ayos mat, Chairman Gusting. Anda lang sumagmamano, awan ka dagiti kabarangayan tayo. Mingay kagawad padtok, awan manain.
Ay, kakagawad, awan. Kadwa na ka naman ang daturo kan ba doon? Talagan sakit ya kalkalabanan da ka chairman da. Wan nga ron, chairman. Kanayon lata na kasta. Saan da makipar-partisipar ka dagiti aktibidad kan programa ti barangay. Kanayon nga absent ni kagawad padto. No kundi pangas da pay. Pangpangas da kano at tumaraydan to kano a barangay kagawad manayin no barangay eleksyon kan labanan da sapay. Ulaw mo natin mangibutos kadakwada. Isudan ti sumangka ulaw. No ibutos da pa'y mat dagiti ulaw at tao. Isudan lang ta natalo ti agbibinotos Ay, just kidagijayan. Apay, awang ka din kasapulan da iti barangay ti kunada. Dayta ti saan ko nga mo, chairman. Idulin mo da iti attendance. Ket no asino ti awan dita mangala ti barangay certificate na. Wenno barangay clearance. Saan mo abastay kanida, ha? Awen, chairman. Kan, oray gayam ni kagawad sipat, chairman. Plano natin mang kalaban ka ni kagawad dumeng. Taisot indursuyo ka no, inton umay nga eleksyon. Bay amlangi da. Di ure man agrorutap da pay. Ken, daytoy titandaan. No adda mangalay ti barangay clearance na. Kahit saan na makibaybayanihan. Pagdalusin tayo nga umuna ida iti kalsada. Tay sumod na ita tinaramid a resolusyon sana Uwan, chairman. Tay sumod ti nagsasaritaan tayo di General Assembly. Kat inaprobaran mo ti majority kadagiti matindar. Ay wan, kasta taramidain tap nagnakam da. Sanda mo ta makariklamaw. Siyak ti makamoy ti data. Padtok, inunayo man ang tiinom. Anya ko mayta, kakaisuna nga damainom kan pulutan. Day talat paglaingan nyo ako na. Ay, sumardang ka man. Imbagakan kan makidanggay kamot kadagiti aktibidad ti barangay. Tamay saka akagawad. Tinak ka di isuro, taamok ter aramidag. Yan. Ay, padtok aya. Agnakam kantulaang no dadakas manan mapasamak ken ka. Laglagi pam, adi pay napukaw ti pandemya. Adu pay laang ti makubkubid. Tulo amin day ta COVID. Agdaya. Naa. Day tangamin tirigat na keng ka. Tapulos adi kadumngag iti sao. Nang runa kanyak ng asawam. Nakadulaki din asaw maya. Naimbag ko mga rod, no di nakmasapol na daparikot mo. Bakit? Mapan ka man kin Chairman Gustin. Mapan ka man ijay. Just kakindi a tao. Sakala na imbag no damasapol mo kada tao. Anyan? Pudamat. Sakmit lang tad ada matuturan no daparikot mo. Saan kang agdanag? Taaddan to pakaidayawan tayo. Iti income aramidan nga agbabarkada, bakay. Ano pa'y nga adda na aramid yo anasayaat? Awan lat amukon padtok. Puraw taon jay owak. Ay na, pasig pakay babay nanter aramidan yo. Masilwan mo tasobil mo kakasak ka. Asinyo dyan naggapo dito istoryo aya. Ay na, kakasufing aya. Asino man na rin tinangdadali tinapintas nga aldaw mao. Dagitay mangutang Inton singiram, hisuda pa iti daghanas na nga agungan. Talagan sa nga dakasta kapsat. Kundi makapasurun launay. Nuutang umayda ditaw. Ngam no adda kwartada, iti bangir nga istor ti papananda. Ay, daytad atim aday. Isu nga raw.
So, sana kun nga agpautang ka dagiti tiwad nga agbayad. Asino kami ay dagiti atiwad? Ni kagawad padtok, Ay, sugayam. No, anyakit di tinaknakan dagiti kabaranggayan tayo ang ibut-butos iti dayjay akagawad padtok. Kunam, taparikot ni gusting dagita kagawad. Awan maitultulong na iti barangay. Parikot dalaag. So nga, uray, dandari asidagan ti barangay eleksyon. Saan na narumbang nga ibutos dagiti kas kadakwada. Tirigat na adumot latta ti mabulilikong da. Ay, amukon ti aramidag. Ibagak ka dagiti amin nga umay agatag ditoy. Adi na ibut-butos dagijayan nang runaken padto. Ay nalakay. Kasano ang makapagserbi kayo tinasaya at iti barangay ngay no di kay agkikinnaawatan. Ay, naku, aya. Ako na da. Agibos ton ti talo at tawag. At dapat extension nan ngayon kayo pa nagtakam. Aging ga itaasan kayo pala na kapag kikinaawatan. Nay, awan basol ko dito. Anya nga awahan kat si Kati Chairman. Anya ko manusyak. Ay kat disiplinam idaa. Ay, buong tiulok dagita akag kagawad. Nagsubang damanan itay iti meeting me da kagawad padtok ken kagawad sipat. Oo, naidaytan. Dayta nga rod kat. At dapat nakaistorya kanyak nga awan man ti urnos ti meeting yo. Kasanumot nga men, agsisinupalpal dawin, agsisinapol da iti basol, salbag. Damat kan kadaytan ang chairman. Ta si kamot nga rod ti chairman. Anawaam idaa. Papanawam idan iti meetingan no kasjay. Kastama ter aramida ngem talaga sulpeng da namin takil. Si kamot ti chairman. So asika ati kang runa na mangurnos kadakwada. Asino kumap sa balay. Wun. Palihiwag pa ida. Ngam no talaga adi da maornos ti bagbagida. Nasaysayat langan nga gikat da. Ikam ida iti ultimatum. Mga ramid ka iti warning letter kadakwada. Kat no saan dalatangag nakam. Di report mo idan iti opisina nga akin sakop kada kayo a barangay officials. Ta isudan ti mang disiplina kadakwada. Uwan ka di. Kasta talaga taramida. Kita man nagbalikas dabay. Talaga ang buong ti ulo ni Tatang Dejay Rosa. Anyat aramidem ngay. Tulungan nyo ani tatang. Wen, isot aramidak. Ang agururay kami lang iti tiyempo. Timing, Rosa. Nangruna ka no day di akagawad padto. Kanayon da ka nung agapakan kagawad sipat iti meeting nyo. Wen nga rod. Kanayo na bugkawan ni chairman ida. Mga ramid kayo iti internal rules yo Adda, ang amok pa yun. Sulpeng da talaga. Kan kitaam ni tatang, ang mga numahay blood. Laglagi pam at tidda iti stroke. Ne, papanan nyo manan kadagiti padam nga Agmi-meeting kami, bakay. Anya? Agraraman? Ah, Anya meeting? Agtatagay kami kunam kitdi podno ti bagbagak bakat. Kat dumakkel to ti mulagat mo. Numakitam ti banag ti aramiden me kadagiti kakadwak. Di nakman pilitan amamatikin ka nga adda maaramidam anasayaat. Anya? Ay, saus.
Talagang awan bilib mo dito'y asawam, ah? Nung ka! Ah. Tiyamokit de, pagsasaritaan nyo manano niya ti pulutan yaw. Ay, sos. Makita yun to. No anyamot ti aramidan may para iti barangay nagbugsutan. Ha? Kas iti kunak, ah. Ha? Agmulagat kayon to amin. Nakababay mat ngamin una yan kada kayo, kakadwak nga opisyal, chairman. Iso nga, inaramid mi mamati ang mumi anasayaat para kada tayo amay. Okay. Nasaya at unay daytoy ang nagapuanan niyo kagawad padtok. Saludo ak kada kayo nang runaking ka. At least, babaan kada kayo at da may patak na waiting shade dito'y nagsapalan. Agyaman na kiti effort yo di mawat iti proyekto iti imbagayo kandidato para mayor. Ay, one chairman. Saan mo't di amak ko na apaggatang iti botos? Ta saan pa mo't a campaign period? Oh. Alakawun. Palugudang kayo tapno awan mo't may bagbagayaw. Total kat manakam dagiti butanti itan win umili. Saan dan abasta malala ka dagiti pamarang nga style. One ma, chairman. Talaga akayat ti manok me ti tumulong dito'y nagbugsutan. Iso nga di dinamag na. Noan niya ti kang runaan akasapulan nito'y. Ay kat, iso day tatimbaga. Oh. Malawin. Good word. Kagawad pa to. Kakaisuna nga italaeng nga damot na sayaat ana aramidam for the first time in history of nagbugsudan. Oh, nakita bagat, ah. Pakaidayawan kas asawam tinakar-aramidan. Oh, ah. Alawanan! Mamati akon kan ka nga uray italaang. Anya? Wan mat. Italaang matpiman nga adda maaramidam. Ay, sos, palalo ka mat. Alaman langan. Ay, mun gaya man yan. Agrambak kami kadagiti kakadwak. Bartak manan? Ay, good natural, ah. Si Kaki di man. Kakaisuna nga damot nalpas mi a proyekto. Oh. Anya analpas? Narugyan ko nam Nalawanan. Bali nalpas da jayan. Tanaited mi matan kini tresurera ti bagay. Kat makamutan amang trabaho. Oh. Anya? Awan. Tapno awan makunkunada. Saan ko nga mo kada kayo? Ay, sus, saan ka nagsaupay? Papan ka makitinda? Adto'y ti sangaribo, Gumatang ka iti lasag ti baka. Ta aramidak nga imbaliktad. Kan arak mo ta, Aday ta. Ay mong kayam. Tapnawan ni bagbagam, kukwa mo ti suplay na. Anya suple? Mano ti balor ti may 1 kilo a karnet baka alumo? Sa arak? Kwa. Ala, ni Toro, ti bono kon agumatang iti arak. Mapangka gumatang iti karnet baka, saan kang agbaybayag? Ag-tricycle kan, partak ti garaw. Nalabsan ka mo ti ni tanod pugak nga agin inom iti sangot balay da kagawad padtok, tatang. Iso aya. Nakaariwawa da kano ta nabartek dansan. Ay. Paliiwo mi da. Ang mga numadamdama. Adan rambal. Anya? Ay, sus! Kas kalagdada mo. Kasla di mo amuti garaw da ganyay. Ulaw da namin takil no makainom da. Sanda pa'y na mabigbig ti kadwada. Saan mo't nga ta? Tanapintas mo't ti panagkakadwada? Ti ko na ba? Chairman!
Chairman! Diyos ako. Nakitam dumeng. Chairman! Umarayat kayo kuman! Apay ayan nang. Nipantong ko! Buray-rayan dati bugsit na! Anya? Ay, day talaeng. Apay, nagkurang tinuman da. Ay, mang tidak, ingkay gatangan ida. Ado pa'y tiinuman da, Chairman! Magpipinapilit da! Kapanitian niya nang. Ipilit itunggal maysa! Nga isot kanot nakapanunot iti project da! Ay, alam dumeng, ingkakitaan dagiti ulaw. Tanusyak ti mapaniyay, makaramandalaan kanya. Alam, Chairman, kagawad! Amang ano napasag dami na! Bagong dagita nga ulaw. Bakit din nga ulaw ay kat na ay sus salbag tagtagayinap manay. Doming mabalin amin. Talaga asabalin santitaray ti politika ita. Nauso dagiti vloggers. Nauso ti karaban dagiti amin a kandidato. Pinaatiddugan iti karaban kas kada pinaaduan iti supporters. Adalat ta dagiti piniltak. Sinapol iti basol ken madian na aramidan. Anyala kiti dinaya. No apay kiti akasto iti taray ti politika dito'y pagilian. Kuma, idatagdala ang ti platapormada nalapas. Saan mo ita din nadaal? Apa yan? Suya abak mata suya malin. Anya nga tano paggustuha ka. Pagpampanunutak iti suratin. Unay daytan dumeng. Kasi buitak lang nga pagbiit, agsusuyahab kan. Nay, nagsubli ka mo, trosa dong nga. Ada nga min nalipatak nga alaan. Aya, Sana bali. Iridap mo ka dilat tanong madamdama. Saan ka alapdan? Tamok mo't lang saan ka amalapdan. anyang. Sige, tadala ang alag iti silagta. Ay, una yan ti asawa kaya. Anyat kinunam. Sumurot kay ti karaban gusteng. Bakit? Isupay Anya nga isupay. At allowance me. Anya. Kunak man no libre dagita. A voluntaryo dagiti makikarkaraban. Iti sa bali a grupo ino kampo Ne. Anya tikat mo sa wine. Mapan ka iti sa bali a kampaw. Panawam jay manok mo. Uy, dakil ti bayad dito Anya. Ay sus, praktikal ita. Sa nabali, tintumot lang manok ko, tibutos ko, anyan. Ay, awan mo. Karigat tibiyag ita ta pandemya. Ay, kapit sa patalim ako na da. Ay, saan ko nga mo kan kalaklakayan? Baka isarsara kam tulang at amandaytan. Anya lagi din. Siyak ti makamo. Kaduam ni Dumaig. Saan ko nga mo Naibagak mo't king kwa na. No kayat na, di sumurot. No saan, di saan. Ganun lang yun.
Anyambong. Mandaw. Nakasagana kayaon. Wine, kagawad. Wan, kagawan. Good. Sino pa dagiti kakadwa tayo asumurot? Dakabaw, kagawad. Kandaistaw. Uray dakulas ken mertaw, kagawad. Ay, adu tayo nga rod na makikaraban Ay, wana kagawad. Siyempre, isupay Wan nga rood, ken manuday tangan. Italaang matabumawi tayo kadagita kandidato. Isumit. Numalpas ti eleksyon kat nakatugaw dawan manin. Sanda tayo manin amo dagita. Ay, pudno day ta kagawad. Ngam. Tayo tulagan tayo Tintumot lang manok tayo kandidato ti ibotos tayo Ay, no problem kagawad. Talagamot at di idol ko, ti ibutos ko. Agpapadamot ti idol wenno manok tayo. Kakaiso na nga datang dan tayo iti daytoy a kandidato. Ewan nga raw. Sige. Agsagana kayo. Tainton parbangon. Agsasabat tayo dito'y barangay hall. Kit agigiddan tayo amapan iti meeting please tayo ija ilay. Talaga ka di mo kayat ti sumurot kini tatang, dam. Masadutak, Rosa. Akin sa bali mo't ti simurutan na. Siyempre, ada ka no bayad ijay. Kahit kasanong ti manok da kandidato. Iso ka no latta ti manok na Isot ibotos na. Anya? Jesus. Madiday ta, Rosa. Madikan ka Kamtimot pampanunutan da kat ti suldo da. Ay, Rosa. Amumat anagrigat ti biyagan kapupayla ang iti pandemya. Nagsurat aklangan iti drama script. Sa balila kumaday ta Anya? Ti kayat ko laang mat. Mabantayam ni tatang. Mabayabay mo. Amangan no, matumbay ti motorsiklo na umuan niya ditan. Adamot ka kadwa na. Saan tamot nga taabay-bayan Nagato arason. Di ta ka man langad. Day, Rosa. Mabit lang. Rosa. Hastang kidi Awan pa nang isakit mo kini tatang ko. Sana kastang. Ay. Nagpasugnod manan ni Rosa. Kanya mo't hindi kasto. Basta maipapan kan tatang na. Papain naklatan no ka. Kanya nga iti aramida kita. Kagawad lang aron. At damot honorarium na. Kun mabay na. Siya kakapitan. Makikarkaraban dita. Itipay mo't saan ko akayat ta grupo. Kun may sa. Anya pelat umagawaan danghay. Kat isudamat ken katugangak asofeng. Saan da mata makurkurangan? Ay, una yun ayati biyag. Rabin, himalati ka pa ilang Rosa anak ka. Dituya ka maturog tatang. Ha? Anya? Kasan nito may? Apay, nagapa kayo manin aya? Masuruna. Apayan, Rosa, rabrabe Adda ka. Makiturugak dito'y nanang. Apay, anyat na pasamak manin kada kayo kan dumeng. Masurunak nga raw. Mala. No isot ko na bakit awan parikot. Damet bakan di akwartaw. Anyat nagapaan nyo manan aya. Ay, da kayo, ukit de. Aywan, anyat nagapaan yung agpaiso aya. Awan nga minapulos pa nang sakit na kada kayo. Imbagak lang nga sumurot kada kayo ang makikaraban, taadamang bayabay kada kayo. Nagkadto na sa una. Aya. Dahil talaang nagapa kayaw. No di na kayat, anya nga rod ngay. Apay apilitim nga bain. Isumat. Ay, jakman amo ngamin dito'y amayaw.
Lalo manglangan amang mangan. Tanya ketiga po na makikaraban dita. Trip ko nga rod. Kinsa na sayang tibanog, tadang rod tangdan. At dagas, Kadwak dagiti taga dito nga awan pagsapulan na. Supay mo ta, makwartada mo ta. Talang day tuy. Inton malpas ti eleksyon, awan manen pagdiskitaran, anya na ngangan tumanin. Bayan yun tatang. Basta gananad kayo, Nang runak at nakamotorsiklo kayo. Kayak day ti Rosa, siyak pa. Ay, di nakpagdanagan. Nasiglat to'y amam. Anya kadimanan aya tiririyukan kagawad sipat aya ilang. Masurunak, Chairman Duming. Kunamlano asino day di akagawad sipat. Nagbayat asipatan. Nakayukit di mo. Kalkalapay day tanga payo. Saan ka di binagbagaan kayo lang aruday? Wan, makapagwisid ngamin. Dilawan na amin agaraw ko. Umapalkit di tiluka Anya? Numaluksawak unay. Ang mga numatibab ko tingangana. Nagmayat asiwakan tingiwat na. Ay sus, madiday ta. Saan mo atutupan? Madi ti adda kariri na. Maluksawak ngamin. Siyaklat sipsiputan na. Kaya't mo nga raw da maidarum ka. Ay sus, agar aramid ka ilang. Bayam dita. Bareng nog nakam. Opisyal nga awan man nakam na. Anyan. Amum lang aro din nakasjay na. Iso ti bagbagaan nyo asar dengan nak, Chairman. Saan kit di asyak? Awan takas nga aramidag kontrakin kwa na. Nasaysaya at siguro nga agsango kayo dito yung barangay. Tapno saan na narumabat isaan nyo ang nagkinaawatan. Saan na masapol, Chairman? Apay, saan mo akayat ang maurnos, Tiririyo? Kayat ko. Nung saanan anaskal nga agsango kami dito. Ang mga no umasok ti dara kat maduklos nga ipagat-pagat ko nga uray may sa kagawat. Bakbaketan nga awan manak-nakem na. Masaya at adakan kagawad sipat. Apay ka day kagawad. Leplepas mila nga nagsarita itay kan kagawad surot maipapan iti apayo. Anya ka di ti ibagbaga na day di at tao. Imbagak anas ka na maurnos ti apayon angam di namot kayat. Wan tamabuking kagawad. Anya ngamin aya day ta. Isola kanot sipsiputam kan bibiyangam. Idinto ta di nakamot pakibibiyangan. Kumaa, no saan ama diter aramidan na kagawad. Anya nga minaya dayta. Ngala, tapno maamuan nyo, ibagakon. Sige man nga rod. Mas daawak ta forever dispute daytan. Kastoy na kagawad. Pudno ka di dayta kagawad? Wen kagawad, documented dayta. Adda nang picture kan kwa na, kat impasa da kanya. Naglukon? Saan na map-map nag iti may-maysa? Mapan makipangal daw ijay kampo ni Mayor. Iti rabi adamot ijay kampo ti kalaban. Anyan? Ken, adda nakakita ken nakapicture kan kwa na, nga imawat iti sobre a maatap a kwarta ti linaon na. Nagloko na kagawad? Dakay tulangan ti mangidanon ken ni Chairman kagawad. Kanya, okay kayo lang, ambong.
Mangrugin ti karaban tayo. Wain kagawad. Ngam kasanungay ti mayan tayo. Sapsapulit nga raw ti coordinator. Ang mga nosan kunto na makita numalpas ti karaban. Ewan sayang ti banog tayo kan pinaggasolina tayo. Ay, siya na mabalin Adang amin dagiti damag, asaan dan sa kano abay bayadan dagiti tao da. Ay, siya na mabalin kanyak ni Tambong. Tano kasta ti mapasamak, ibulgar ko ti amin. Anya? Ay, agar aramid dan iti pakadaksan da. Adang amin kasta damag. Nagalada ka no iti makipasat ti karaban da, ngam sandamat abinayatan ida. Kasi tinakunak. Padpadasin dang aramidon ti kasta kada tayo, tamak kita da. Anya matan ni Rosa. Di nasungbatan ti awag ko. Nagadulang haruden ti parikot di ti barangay. Mainayin-nayon pa. Kapulaan kang tatang na. Sa anak lasing murot. Umdasan ti panangapan na kanya. Day chay. Saan pa yan ang nagawid idirabi Anyamot din ayati kastoy. Sa anak la kita makapudpud numot ting. Adda ka, Chairman Dumeng. Ay, agyaman agtaadda ka, kagawad. Inururay ko na ito ayaay mo. Adda kayat ko amalawlawagan, tanay, nakababain. Kagawad ka pa imot nga ro da may ramraman iti riribok. Napatag sakit ni Tibagayo kanya ka, Chairman. Awam mga tati may bagayo kanya, tasaan ko adyute ngem addaag. Dapay ko man napatag papanak ngem mabainak lang amin kada kayo kahit. Anya dyan nakadanon kanyak nga aramidam? Day, anya ti aramidak, Chairman. Si Kaman, no anya ti amom amading aramidam. Laglagi pa. Saan mo adamagan kanyak? Day, awan matiam mo ka madingar aramidak, Chairman Dumeng. Sigurado ka nga awan madingar aramidam, kagawad? Awan matiam mo, Chairman Dumeng. Adda ka di ayamay. No saan mo amalagip, ibagakin ka. Dua ka numot akampo, wano headquarters ti politiko, ngayon mo. Anya? Anya dagitim bagbagam kan Chairman Dumeng si Kailang. Naglaing kamang pada kasi ti padam a tao. Kanam mo ka, umapal ka laang. Anya ko matapalagkan ka? Ay sus, kagawad si Pat. Saan ko nga apalan ti dakas nga aramid? Saan ko akayat timangan iti nagtaod iti dakas? Nagtaod iti kalanggungan. Anya? Ken saan ko nga apalan ti kunada as sarabusab? Anya ti kunam? Sarabusa baka? Sige. Padaasam ti mangdangran kanyak tamakitam. Di nakarkaritan kan subsubukan tamakitam. Panagkunam ka day kat saan ka tutupan? Sige! Padasam taday tati pakaikatam akagawat. Ay, kasta. Ay! Ayup ka? Tinungpanak kidi? Di ba ko? Ikapagkat! Anyat ko na narita surat, kagawad. Suspension mat day to, Chairman Dumeng. Wayne, Salpag. aging ga iti saan na masulbar ti kaso kan ilang. Agtalinaad ti suspension mo. Ay, kasano nga rudan, Chairman Dumeng. Ay, tulungan na ko ma.
Binagbagaan ka ngam nakarit ka mat. Kan nakarecord pa iti panagapayo kan ilang. Anya, Adda ng video kada kayo kan naglawag asikati immo na anang sipat kan kuana. masurunak nga minunay gapot kinalaing na nga gipulong. Madimot nga min ti ar-aramidem. Nakakita ka ni ti duat kampo apapananti may sa tao? Kwa, Chairman Dumeng. Nuday tat pakaikatam, awan maaramidam. Aklunam ti bungat kinawakwakirat mo. Kasano nga kagawad gusteng? Nakasingir kan. Sinalbag ti kastoy. Ne, apay kagawad. Anyat na pasamak. San kon mabiro kan ti coordinator na ito'y akaraban. Kasano nga rodan, Chairman? Anyat sukat ti gasolina tayo. Kan anyat ti hagas ti banlog tayo. Sana mabalin na ito'y. Awan maaramidan tayo Anyang awan. Magsapol lang kiti vlogger. Tapa-interview tayo kadakwada. Ay, saan na media? Hore asino di dyan. Basta may bulgar ko tayo aramid na. Sanda tayo binayadan na kiti sinalbag. Anya matang. Kunak nukwartan. Nagbalin pa yung abataw. Dayta, akati ko nakita. Anya nga'y, balimbing kayon tumot kamain. Nakanyo Anya day dyan? Jesus, kung naglakit din agpaypay sumanay. Dumeng. Naibmag Ay. ka na karinkan. Day, adda ka matan sa bakit? Damdamagan ni tatang na sumurot ka iti karaban. Anya, ay sus, saan ang Rosa? Saan dan tumot lang ang mabayadan?